Pemirsa masyarakat Ikatan Warga Bubuk Parurantara Denpasar ngemargiang sesolahan pingit Sangyang Penyalin saha Sangyang Bojok megenah ring pura pengayangan pura Bukit Kumang. Sesolahan inucap pinake edan aci piodalan ide betara namonen pengelong kelulas sasih kedasa rahina anggara tanggal 3 dasa siki Maret. Ketua Ikatan Warga Bubuk Perurantara Denpasar, Iwayan Sumardi Kemausang, sesolan pinggit inucap, pina ke Cina Bakti, dan sejeroning nyanggre upacara piodalan, dan inugesang, sesolan sang yang mendasar saking manah krama irike, sejeroning ngemit tur ngerakse tetamian lelure, sesolan sang yang penyalin, miwa sang yang bojok, kesolang pina ke Cina nyanggre aci piodalan ide betara, lianan punike, sesolan sang yang penyalin, miwa sang yang bojok, sampun langkungan siwarse, nenten nanin kesolang, ring pura pengayangan pura Bukit Gumang, pemargi inucap talor mawit saking mana Ikatan Warga Bubuk Parurantara Denpasar, sejeroning, ngeraksa tetamian dreste budaya sakral, Sumardi ngawawahin, tetujuan sesolan pingit inucap, antuk ngewentenin kahanan landu turmaning rayu ring wawidangan irike, selain ring spiritualnya nih, sesolan sang yang medue tetujon antuk nulak bale, nunas keselamatan, sal sarana komunikasi sarang roh suci, sesolan inucap kap tiang, sidenyomnya sakancaning sanikaon, nepasin wareng garing ageng, salnya yubin, pewirangan irike. Jadi, kenapa dipetaskan tarian Bojog bersama Sanyang Penyalin puniki, ring Pura Gumang puniki, di samping untuk menyanggre aci piodal di Betare, sana jagi rauh rana sana benjang, punike, Sanyang punike dilaksanakan iriki karena keinginan daripada masyarakat sana wenten ring Denpasar puniki, IWB Denpasar Purantara. Asa punike taler, Humas STT Putra Dharma Bakti Krisna Pratama Maosang, Mangda Yuwanane sideng lantur ngelestariang sesolan pingit punike, dan reksain penyarengan seket runa-turuni puniki kebuatan, antuk ngemit tur ngemel tradisi budaya Bali. Seket runa-turuni taler ngaptiang, sesolan sangyang side rajak lestari, mangda nininten ical, tur side ketamiang majeng generasi sane jagirau. Kalau dari saya, dari seket runa-turuni di modern ini, saya harapkan agar Sangyang Niki dapat dilestarikan dan dibudayakan agar tidak punah. Dan yang saya harapkan di zaman modern ini agar tradisi Sangyang ini yang dibuk-buk supaya dikenal di Sesolan sangyang penyalin, miwa sangyang bojok, memargi antar, nyinayang agengnyane spiritual, sapesikian kramo, sejeroning ngemit tradisi adat, miwa budaya Bali. Hendra, miwa Edi, Bali TV.